Panahon na naman ni Mutya ng Kapampangan o MNK at may gumpisa tanong kilala rin kandidata iba't karyang adwang pulot adwang balen at syudad Keti Pampanga. Kaya daratang December 10, ipasa na ng reigning Mutya ng Kapampangan, lady niya usunga in corona king ninumang mangibabok king ligligan ng Leguan, Gelingan at Kabiasnan. Pero bayo pa man ito, pasalamat niya kano isunga ka rin ega na mimye oportunidad kayo. Kwento na king CLTV 36 News, dakal kano pa magbayo king kayang biye at marugulya impact in pageantry kayo. I can't believe na 1 year na po yung milabas kasi kuha na pong kabilis. Siguro po uling dakal rin po milyari, may kalaban ko pong the Miss Philippines. Ang po, dakal ko rin pong pintala na projects and charities po kay ni Pampanga. Alim mo po kay Pampanga pero kay Central Luzon. Dakal po din tang oportunidad for work and everything and ikit da po yung potential ko ali mo po bilang model nune pati mo naman po speaker kareng para kareng kaya nakanan po kareng aliwang organizations. Masaya naman ni Sunga ka rin pa magbayo king pageant world at di mo ing mas pamanulak king inclusivity. Well, it just goes to show na ala po talagang imposible. Naala po talagang imposible kayong pageantry. It's about time. Talaga pong kailangan na po inibanta po. Hanggang pong nino pong akita mo kayong stage, hanggang nanya po size body. Ikatamungan po, pwede tamungan po maging spokesperson regardless of our physical appearance. Because at the end of the day, it's not just about physical appearance. The most important thing is our inner beauty, yung intelligence po natin, and yung substance, and all the things that we fight for. Samantala, maganap ang coronation night na ni Mutya ng Kapampangan 2023 king December 10 king Brenzigiao Convention Center, Ciudad San Fernando. Para ka rin makatagon king venue, malyari kong Malbel Live king CLTV 36 Digital TV at king kaya kaming official Facebook page. Ako, kaya kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.